Set. Yes, mashabik maitu kana mashabik mai EKAI TUNEENE nye kwa masitwa nito Robert mu eke kala kamwana ko kambani na ni kila kilungu ni mwende te mashabik maitu kilungu kita wa EKAI TUNEENE na ni muda wase EKAI TUNEENE idha yetete kwenyu kwesila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV na ni okundu mashimo ni mashabik maitu na muda wase ngamwete ya andwala make it to me ando mwendete so umunde in the building by the way ni na mrembo fulani tukitha tuikuna story nake so tafadhali edhandu subscribe ite account ni ya EKAI TUNEENE ndiye siweta ilete chao semba usubscribe nikendaweze kwithia tukunite maundu nesa so onandikwenda kwananga much of your time nenda nambo munenga kamwanya nikenda ambo mutineana imutavya undo witawa nikendaweze kwithia kumobo tukunite maundu onesa so murembo karibu sana. Asante kwa masitwa nitawalizi wa Musasi. Yes na numete kitui count nisiaitwe Miwani. Yeah. Ngoja. Miwani eba. Miwani ya kitui. Miwani ya kitui. Bandu beta wata. Itoloni. Wewe Itoloni. Itoloni ni wavika kona chome. Yes. Asante so mashabiki maituma bandu beta wa Miwani Itoloni omunde twina mwetu enyu yani tukwitha tukuna story nake mwetu etawa Liz Musasi. Ni Liz Musasi. Liz Musasi. So mashabiki maitu tafadhali uketha wi mundu wa TikTok no withe nini sinu kwa mani tena kele tukanoka kuitwa Liz Musasi so tafadhali YouTube channel ya kuita wata Liz Musasi katika Facebook Eliza Kaleche katika Twitter Instagram TikTok TikTok ni Musasi ndi. Yeah. So tafadhali mashabiki maitu twithe tuyatia mundu kuitwa Liz baya katika social media handles nikendaweze kwithia tukunite maundu olondo ni mutabasia so mundu kuitwa Liz karibu munoma. Asante. Katika studio situ cia EKAI TUNEENE. Asante. Ndisi tuyambia ba wi watu tabia watu ya kwenyu ni bandu beta wa Miwani Itoloni kwa mutumia wita wata kana kwa musee wita wata. Okay, numete kwa musee wita wa Njoni wa Musasi. Uni bo mamu atwaitwe na buni bo kwitu. Yeah. Musee ni sana bena. Siani swe na ndweli. We first born kana we last born? Ni first born. Wili last born. Niki. No sisi wina kalaka kasura ka soft life. No. Aya pa. So wasia baya Itoloni maisha mailiata. Maisha maimomo muno pyo. Ndu wasia maisha maimomo. Ona ndienda ulilikana za ingi. Yeah. Nuto sabia ni cheo chaende kana muyanile wa iliata. Okay. Na siwe family ni ya twasema ya ndu atano. Ithi twisiana itatu na sima kwa. Okay. So na first born. Na I think tililikana nesa lakini nota nina miaka 5 kana 6. Ithe witu numie musee na athi. No ndu wa mathina ma musee. Okay. Lakini mayako sana na mama. Na amutie muito. Nikana yuo kwa sia bro witu kwito ka last born ni ka bro. Okay. So ithe witu ya athia tutia na mama. Na I think brother wakwa ena around 1 year and a half ama 2 years. Ami witu ewa nai. Kini wethe ande kala musee nundu. No lazima tumanze kila tukaya undu tukekala so ikala mwingi town. Awa. Ela wawaye akoma sibitali mwingi. Na I think na class 1 na 1 mwingi primary. So mthina mone nukienete ya mamia mwau akomete. Okula kwa kawaida. Then the following day na this school waina mama kwa mayenda school mama ya nini. Sio kanethi yu asinde iwe na kuwa ni njirani atwa mwingi General Hospital. Yu there mamundai na mundu othi umona pai mundu kumulunga yu ondo matuko masongete kila muthina ende ya ono wa yu ya bidi ntie skulu nienda umusisia mbeo na ndie thana liuwa mutwaya endo kumwona tu thinge thia nundu ni muo muno na nde mundu na koma nake ona ndana ya waloko mie ona ndane ebindwa ingini witabikiye zindu cia muthemba tosu so ithie twekalu bate mundu kuthikwa na mamina ni harakati ni cia kuthi kumwona sibitali kusioka nundu inaima kwa maya ni twatetha sona atoi nyoma na komanie na mundu wa family itu angolia
Okay, nina thaitie nzui na yuni na ngwibunde sio super. Mito ebiti na nwendete theu. So nina mbio sukwa nundu mbeni twekala ushago. Wetha ninda ise nzui mamino wayendi na sukwa na ndio thambia nundu na imana angulise. Wambio twika chokora inya kwata na mbokwa no ilo kukwa. Nundu na imana ndiao sana uito. But twakomanite yuni ndete hospitali kuona mama. Nyona thio hospitali nona mama twende utwasongo uni wakomio matuko maingi. Kitali sia bika bandu sia ai mundu ndakavoa nende na okuthina enu chuo musitu. So ni utu akwiye miyo tu nukabala bala mamu asiaitwe no buto ine we atwaitwe tuine. Na nundu kuya kwa tata kwi mundu tata niwendie bayute tonyote theka. Twenukie bala mamu asiaitwe. Yue wasu nundu. Bala ukometwe kitandani nyumba no nginya mukwatanile mu malienza ote sua mu mbindwe mwiso mutunga nyumba. Na binde sundilikana kwena nza muno. Kamba kuya ikindu. Na kwa hiyo kwa ite suwa piu kuya ikindu mpaka mitia yumite. So cho yambe chaithina. So nyenete la kwa tukandu andu maumie musimathi piu ndiani sana mama. Nete la kwa tukanga thiusini pandu kwa musee wita Paulo wa Kabingo. Kwa tukela una mani kwa tukaba mundu imbona kuya kosa mayunu ndu othitu. Athinga ngea mayu make nuke nithe ukisimamu. Nitie tosu ni mukundie. So idhe twende huwa na maisha mamwendeo awaiye piu athelete piu ndo mundu uthela na nundu nekalite muno ndai skulu na wethi atwe nuka musina mbio twa skulu ila yuni na mine skulu twa MBC Nzatani primary pe mwalimu twa Mr John ai mwalimu wako wa Kisungu na wethi ani leilinda kaniso sutwe yewe still twa MBC Nzatani atuma na sia mwana swe kalite musimuno athioke skulu wetha be kindu taitwe kitu mota soma ningaiva. So kwa chakula nenda skulu mami ambitie saa 12 ambia mwana wakwa ukatunene ambiyu ndane ndie no ayo na pinya wako nena peke yake ndio ukile kuoko ndio ambiye ukile kuoko kwaku umbete baba kuwe na wingwatithia na mkwatithia kuoko kwakwa na mkwatithise akutwilile mata na ambia nini waite binda ya saa ngathina muno naku na bitikilia ni thumwe ambiyu uno ndo na imwana tia kwata sia undu kumaanisha tena ambia nenda kutabia suo wikwate andu kaitie suila ni zibe andu ingi muno maketi hotele maikolia siumie bana ni sisi ata nundu na imwana by the Jesu ti siana mbingi wa utonyo tabwandu tosu no kethia suo no bilikene ambiye na utie musi wakwa utie asiana siakwa nesitwa yakwa yika emana nethe wakunda ka menwe andie Yesu inya tene mina ambia within ya muno ungu aswa ukaiya miaka mbingi na ndukona mundu ukomea kithoi chake ona bai mundu ukarabe thina waku ukenda kuona makasembanya na kuma kumine indi nyena kutia ngai na ngakuboya na ambia kwata ndito siakwa kana pe muthenya umwe ukitu ngai ukaulirikana na nzia nene muno nisinye ndio kwatia bado amino neno ambia ni mugwike bula na nyena mugwika nundu na nikie ka uniform kakwa katembuku ni uni kusemba skulu nundu ni kwatie chance ya ni hata ni di skulu na nyela nendie ndia amanya undu na mugwika ni wathela na ni bathelwa so nyina di skulu nene yubu musibai na andu but be yango wakwa ni bata manana yake wita wango Simon Ngula niwe yuma atia ni mama niwe mkuu kati wa niwe but the first born to thika one netiwe yuango usuma iwendo mwingi muno na mama na we ayana umie kula athukuma oka musi oke kwikala na mama but yue nene kwake wende sikana kindu cha muthembo su nikiapeni so around saa ile usomoni wandu mama nyama kambio shungulika so na so isu ni saa ile ndo siana senda break then school kuito twakila main road tulike kiwanzani saa isu ni na uamwe tena vinya ni delile vinya pio ndikila lelo wakati wa lelo nibona abalukie but ndabiro abaluka no ni aka pick up tabayo lokokite kimani ne bindela nduma wawana pick up kwa singe na nabalukile bumbe wako keta baya kumbe kakwete mamu emuko so ninza kamese akusana sia no kilwanye na iwo tena mama ndiana sabali andola mabetito na ndiamo na but na shokie ku anti wako mukango embia make pick up nikau so sasa akuinuka sia bikanye neno ka na diwe dia yunza kama nini alati pshuve kindu ainaima kwa mama nini maima kwacha kindu na my school
nalikile nekalabala mami wakoma kitanda kila yu wakomea nekalo bunye anili obu nde undu nisi lakini ngona andu maibituka kila mundu nukie musie na kwina atwa mundu we undu ndakame akwa ekwetio ndabe lakini newa kwa basa mate kwenda ndiwa maikulania nulo mutabisie betha be mundu mutabisie sindu cia muthemba tusu lakini ndia kwata cia then one of the family members nuokie buna ile angulia wikwete naibata muno na kwika tu naikio ila ninaimie nambia kwithukumia nambia kwitengemea pai mundu kukwita masiro so niwo naikie kindu kija kwa tu okiambithia angulia wikwete nundu atumenye ndeto mwenyu ni wakwa nduthi mochari mdayu twatwa andu mochari mwingi makwa but oyumi wane be mochari ambiye osaka byuthi mwingi ukatile kanyama uke uwe still ndiachosa na uito nundu ni mwana ndiachosa na uito Robert na believe me or not ninya nasioki otumwa nithinda beti andu mamusi witu mai muingonge kana mamu ni wetwa moke umbanone wa musi bado ndi ukwatia no nguthiwe ni ukulia maundu ano ibinda ino Waislamu maundu ano kana ibinda ino maundu ano maape ni ai wai miaka tayana ata na class 1 class 1 na ni wotumwa uthiwata bia andu ma family kana nyaku no mutie so moke umbanone natabise kibeti kimwe nikinesie kwitwa twakita susu muingo longe na kibeti chuka hicho nikiwie wona oketio kianthini so twatembea chethe kikwisa kuona kiesa ona ndikinenya twaingose jinoni eche kwata mundu na chaua mbuma mwakwetwa Mary Male chaisi ngai uya kamali akwatie ciana ithino we mombo anenye nikiranya na baka nzuku kuantia nikale wake bado nye ndio kwatia pa ndo kwatia tweno kona kibeti chu twethe andu yu momba nanga ango Simon maindu umu na mamu pyu undu andu methia wa mendu anasia sumo elanga yukusomba thima ngamuthokia muthoko munene muno muse usu nibata nake pyu undu kindu chenda wa wendo la woni simamu numbeanite so ila nalikile nyumba kwake yunu na manyeni bathelilwe nalikile nethia ayete metho make kunika pyu lafu newa andiungi wa step sister wa mamu mendanite munona ake ni wa mutethangisie muse newa asia wendo langu lana na mali manena mande ndanite gulano komea nigu na manyie bas ni bathelwa so mathiko mambe ama mndai mubingie na waikele tukanini anze 16 years kekana mbokukulia ni kulibinda ino wasiukie wa uma skulu wenuka na atumia zumambe okutabia kana inya waku I mean diwa atabia andu ma dio tanga asa kana dio utabia andu kana inyaku ni wetiwe okay so ndena click mind ni yaku kana tayari nyaku ndethayo okay nukuwa class kila nai na miaka kila ninayo bado ningutabwa lakini no ndumwe okay my daughter is 3 years and a half eto enjoy no ndumwe ninge enjoy enda uyo yanga nyani wako enjoy nuko bicha report yesu kwa saa isu nondo pe maundu utakuelewa niwe uondo wa muya lakini pe maundu utakuelewa no kuona yunye ne kazi ndo sambe matosu like yandu mambe yo kumba na mama minda imubingie wanze year 16 I think 16 17 nethia kwa nake na inakwewa ni gwata form 3 form 4 bona selo nethia kwa ndande awe matwana so ndaya nabingwa bado mayo nini mambe yangu usanyongali kwene ngituyumwendana itutuyumwendana by the way wesindu nicho kitumi mwene kasa muno aibwela mami walikile muthenya omwe ngamwaki ya muzimu nene muno pyu uko ngamambaka ngali batonyeka mami nguma ila wa atonyo sioza yulwandi asiose kabuleni mami akwie mpaka isanduku yo muthika yethina na nambo kutileba nini kwani undu mutaina family members kana maima muleile pio kabisa okay kila nisi na kila kinenga ibinya utabia point imwe na I think ni producer akono mo mutabia mwenu isila ontwase ukambia ka project fulani niwese andu mambao no ikani ondu utekueleka the same case naila ninambe kwina ninambe ya suona ninambe no mboyo totedio kwa andu mamuse umoke last ya ninambe yo kola uni kola nyambeza in the name of ningwine sia 2017 so mami witwela wawa na mami ai mundu aingonze omunopyo ndaya thusia suwa ku thatite na ndo uthina mami na kindu but ila wawa iye mami kila mundu amumamba thino ngusite mundu maumite bwimwe na mami wa mukonie akomete ate yukilia wo bindu amukona ninatuye ni ya ndi so mwene ngai
ekane kai kuya nundu metho imandiwa mabika itu ni direct na ni kwisotuma ciana cia mundu ikathina ila ni thakame yakwa ikaya nundu wa metho imakwa na nianga indeke ndwanengie moko na wamba thima na wanenga muguo ndeke ne kai kwiticha metho yani ne wawo mwingi muno mami akomete ateyukilia atevindu a mundu okilia kwoko amukuna na amuma kina tuwe kinzumbwete so ila mami wakwie wenda ina ila wayenda ina mwene yu ila wayuti ateyukilia payai mundu wake the same case ila wakwie ndai wa mundu atwikiene wito ti wito mauli ulose itata thia kwa school no abandie miti lambapo mpaka suo musikwito pembwa wila ndasa maunu wewe wi aivo athi ate mambo isu ni aivundi lakini yuni mko aso asinganio isanduku ya muthemba nayo bana carpet uni wo mami wathikiwe ni saisi na metho amakwa. Wow. Shabiki maitu tolondo ni mutabise umundi twina mundu kwitwa Liz Musasi. Na Liz Musasi by the way ni mwini wa kumutaya ni mwini wa mbathi cia kumutaya mweyai na no wende no tunenga story yake very sad. Shabiki maitu tafadhali edhandu subscribe ite account ni ya mundu kwitwa Liz Musasi ya YouTube. Tafadhali tumoni support nini si mashabiki maitu nini si nimwendete support talent yo company muno tusembe baya account ni ya mundu kwitwa Liz Musasi baya katika YouTube. Tafadhali make sure mani wa subscribe. Imagine ku subscribe ni free to support kele tukano dio subscribe with kesi mbadilo mwinete bau na inese ngaino kwitha ai mwathima. Liz pole sana lakini we strong you na to sise we strong Very strong. Now na mwesie after inya waku etwa ula wasio kio mwivi ya school fees no kana mwa survive at after your mom etwa. Okay ithe twa survive na thina kana senga iwe ni munene na ndwa maandethia ngaina matwai basana ngaina malilikani na la matethayo tondu bya matethayo aya lilikino cia o mbako cia wakana yuni twatiwa twi primary na alimu mambo cia mandwane class 2 ne 3 ona ingi mwendi kwata cia cindu ingi yu ana mwa ina makwese malika school ne binda ye akibaki maundu mayai momo muno twasoma na thina mwalimu unetiwe na mwalimu ende anakuthio mwana bona family yakunga ya miathime pyo ambito obisini na la wona ndipite langa bumwangoni kwake ni amanyabe bandu bena thina mabuku twanenga we school amanyandi na kalamu kana be kindu chondinya so ambita ai mukale muno lakini asoko ambita embe ngule wenda hata na mwite kalamu anenga yetu tano mbia thiwiye ndwina wina tumathina witembea maumathei onabulana ni thina uniform yani maundu on them maita methina but ni twakwata support kuma kuya ndo tofauti bindangi no atumwa mbao ya mutiani wametumwa kabla wizo menengwe umani aswe na nyaku ukethia yubuye akili kukila nundu aulondu wititwe so be mwana ke mwetiwe tawa munyoke atuteza cia muno ingi atuya mwatu mbao ya mutiani isie ikwakwa no atuteza so ithie twanu na kutethwa nandu by the kuma mamu yetu atmalala na wa kalamu ndima maibi ka tano ngawa kama mpya ngathiu kwandika ko apana nundu suamwe mamu anathikiwe wa thanthatu asioka US na thi school fresh yu athiku wa thanthatu Monday no kile nendete school mwene tisia mundu kalamu ndiula wana mwitisia au kilai ongamite nza mamu athikirwe bandu tabau ambolote ile ambia inyakunu yabalona athikiona ndanamba kwibindu athio mutabya mathina maku Uswa kutabasu ni mundu mutie ni ondu nake mundu tu wa family lakini sainye ni mutangie nendete Yesu nanye githina na mundu no kusengume cia mundu mbilo ele amanyekana nthi ye mathina na mathina no makabinda ambiyu kuma na kolela kwitisia kalamu pau na ekania ko nela ndie secondary na boya andu tulamu kana ila nona mundu bwato kuelewa kuma am the way tulamu so maisha maitu methiwe mena thina mwingi pyo thina mwingi thina utakambula na thina ni anga iwathiula urekodi ya waije ona wamba thima ndukaike nule imayela wambumise tondu ngai ambumise bandu mundu tayambumya nikalanze ngalilikana ngaiya tondu ketha tiba ngai ona report nye maundu makwa metha mathelile pyu thinola na ona tiawe wa konge pole muno Liz nundwa mawisilo eselie na no ntavasi andu ngumu ya mawisilo metha o makabinda
bewathi una maine ye wathi wende na kwikanesa moyo kuya katika social media handles no ni opposite ni mundu kuitwa Steven Kasolo no opposite ni mundu kuitwa Stella Mengele na ni wathi withiwe uvuke andu pio wathi usino uguzi andu banini ulondu wenda okakoras ma wathi witawa ninalea kwiananwa na ndwala masindiwe asunema masindiwe na pindayo ya vita wathi uno wathi ukwikala nzeu utunge wathi usu nichaukia akilini yaku ndi atunga wathi suo no ndi atunga wathi weki hata na nditunga wathi waumieba na ibandu na thukuma isu last year I think tauni tukakuna kura na ni kindu chuka wata kindu chuka ata kindu ninda basianga ino ndona na mino le chosu nona ndete ye messenger ambienda yume so andu ana kiwango nini dhanisi ninauma kiwango tu na thikingi kieta kumaanisha twanenie na mundu fulani wokie buna thukuma workshop ivela itanda sindu taisu furniture so lokie ethiye madam wa ile bukwakwa buna thukuma na madam wesi wethi angula siani tonyo mutethia ata na twana tutatu na ndena we yawa na ndese twithio ya kisuosu so ndethia twisha stories na ke yu alika twamutu ikithia part of the story tuonekana no atutethia mundu mesu ai munjaluo but aithaikire we bakubi buna kwa uyu ndu wasongiye asya andola mate atwae na mena siana asuna ndo useless na mundu ina siana itatu usubai mundu iso mutwa usu maisha make ni mathela believe me amina umabu ne wiye wazia alama sindiwe tinye ibinda yo ni abitie wathi usu umiebu na nyendi atunga wathi na wathi usu wathi la no mise December weta ni mubeanga ikwa bawa mbicha na bala bangi thitie kundwa ni mubeani na tunga mubea tene na nendete studio nendete kuina wathi wa tinye na sindiwe nela na bikiebu wase wangai wale apyo na ne wandu kuinosu abombea ni mubea kwa bala no bicha na umia wathi usu ane mubea weka neza muno musinundu twaina crusade na yuela na asioka wone wiye wase wangai no na miniombea ni mubea kwa bala na kubicha enda yu uleane na madhabau ma kwenyu wase tiwe wasindiwe na etha kwe mundu wasindiwe tiwe wasindiwe yukila chatumie nongelela ndeto wathini bathi twisuo twi bai bandu nye ndina bandu ni beta musi ngase bani bo kwa sima kwa twase munda wevo bala mamu watu aitwe the witu wenu endie twina munda yes lakini ndiko kuasuonga kwa yumwe twendete kwito twithi kwito nundu baibo so betilangeto kumusi kana kuilo vi alama kwisi nundu nye musi ndimwe ndangi alafu nitukwane na sister wakwa na be andu alama mbonete tene mai manyani tawata eta wawe tawa faith wa mu amwe nune kalangie musi so ibindela na thimu sinu wa bito bandu ke andu mai kalalanya kitoto kwita au ninganya yetiwe sutinganya so ibindela mundu yuwa watu kuelesia ulo kwizi ne wiyo mwaelesia asia ikala kana ka ula wa kwite tene na the adibala ko bate bandu bebo nukwa yungwina nenda ko ne diandu kada yes ni cha happen ye undu cha happen yuruo mamini wasindi wetu ndweni wa kwiyo tene atutie 26 years na tata nake ni waendie na kwito bai bandu medho ni mandu ndu medho mandu ni mathima nyama sio kwa na mundu akusisi ona mwisho waku atesibuni bonga iwathi kwambililia nombewa nenda kuone diandu kana ni sawa bukwa inya lizi usu akwie bate kindu kibona bate bandu be bandu kana nyetinya na sindiwe ndu am still young na nina vinya na nina ngainu ndethetie ni thayu so I can do better tinyo suwa suma sindio ni sawa chapter choni cha bingiwe na ndio sari moti ngatunga maisha moyo tinangaete mom na daddy no lakini nebona tinya na sindiwe uona wisi historia ya kwito uona wisi mom no akwete nena tata wito ni watu tie ndukandwe sila ndukasendi tonya ndu na tu wasila na wini ungewa ne yune kokora ne umbanya mbesa nukona anyene anga indethe na nukambumelia vinda yakuyabika ni kutongeo itina banini ni kukulia kume bindesu ithe wenu waumie musie na athikula kutesikie na nisibiona miako mbingi na imwe atwiki andu manene bimuthe nyomo akilia wili kana o akilia wiyo bandu au akukunia simu kana okewa nuko manza kana ukewa bandu fulani wonekie
Okay, ithe itunda thikula kutesi wendo sio manya bala we etha amwe we kubanda wa musele kila kithekani wa just likali na 2019 wa tutumanie ithieta ciana ciake kindu kimwe ni mwendete pyu na nini mwendete ala mona hata tukamwe kathine nenda mumanye suo ni bata nake na ni mwendete kukila ume onde ala meungua sua the witunda atwana na ni wisi ciana itatu na e bata na itu pyu kwitha ata atwana na kwitha mundu ola wi musibate mundu twamone ndeto wi masuo nomwe isu ni respect na nukuse mwanu kana twisiana ciake na ebata na itu ketha ndatwendete thokio na uta na kathi lakini ethayo yes. Wow. So shabiki maicho tolondo ni mutabisie umundi twina mundu kwitwa Liz Musasi na niwe mwenye witu muthanyani wa umundi na Liz aende no tunenga story yake very touching. So tafadhali mashabiki maicho tafadhali enda subscribe ite account ni mundu kwitwa Liz Musasi tafadhali semba baya mbaito usubscribe account ni mundu kwitwa Liz Musasi numwinite mbadinze bewa yani na mbadi so inspiring yani mashabiki maicho tafadhali tusembe baya nikendeze kwithia nitwa munenga support alafu pia comment section baitu muikatate uleo comment madhini cia mundu kwitwa Liz Musasi nikendeze kwithia no twa munengo o morale yani no twa muthuthia nikendeze kwithia aende onesa. So mundu kwitwa Liz now wathi woka ibindesi niwesene na ma-producers kana nichao cha wamanyia hata studio lothi. Okay, na ina kunite mbathi ciambe 12 cionthe cia faili o kwitwa ni mundu tu kwa nundu nise kwina ukangu kunia wathi wethe ana kwa nisi as long as okay kinengo cha kwa na nengi wete nengai ukathi kanisa la ni to na December utwa nena mwana kyonge mbia nduthi ulati kombe cia Sundays bangi to kabatini so ni kindu na mbiye tene but you nese nundu nise kwina na wacha woni woti wo mantha na this studio no basi one the studio but na kunia 12 of them cia faili Baadhi 12 ona hii channel nina kibingie. Oh, sina katika YouTube. Sina katika YouTube itena video. So neka luta okay, no kana biko bandu na kwa no tumathina wini wa mbogo ikala. Then last year one of my friends at our mother nzingili nikeli tukamo siku itu tu majirani. Ambe ya kuina ano unaona asia kwa YouTube use ya channel tukina nina vingi ama ndana simu wethe esa kwithia kaitu ikaloba kwino kuona na tutona na so ni waambie Chef George ni wa musikwito ni mwana wa pastor kukwito musi. Ambia ndu isi mwana anga nina mwenye ndimwisi. So wangu atanisi na chef ambokea. Ambosieta mwana ni mwana atethea kwa ambosieta mwana nundu. Ndetha sema ndu maingi ni correct ambia buba isodi buba isakwe uko. So ila twa kunia wathi wambe. Ambia wendete basa. Unenga morali. Na wethi anibona mathina ndu dina mbesa lakini no kuumisia. So never su ambe na mina na dio na go crusade mose but nini se kanywa we power wetha be kindu kinenga imorali ni kumutungia mubeana kumu appreciate ni andu na wina mutu wake kombe kimwe duke andu ndwina liu nyeni na mwini yawathi na mwani mubea kwa buwa mbicha na nderola ila ngona ngai ina mwithisi mwone kumya na bala bangi to ndwani na kutapia ni mubea tene kaibe bona bangi to ndwana nyendi na manya ukwiwa yuno kwina wathi ukwitwa tinye na asindiwe na by the na sisi ya comments cia andu niwoni cio kwithia aya kai nine athani ya maisha ni na kwata tenye ninezo no kwina pe kilungu cha mwisho naite usuwe nyuno kelele tu maimetho mwone kila ngai ukwika akabeka kindu ukamba kuthingithe na niguo na chuma kitathelete kunai kuthingithie nina mvukukulia hii wathi waku nunokie wethia ni wabiki andu kwisila kula kwi aini methi mahika nesa ukamba ni aini ma gospel mundu kwitwa Steven Kasolo Stella Mengele andu asimnunese namo before nyeula na ona twaithia na ni Kasolo twaithia nyenja karanda crusade ni fulani na no wese kawaida ula wandeiye wa Reverend Mwangi ambiye ila mwana wakwa wona andu ameyulu ute umabikia ndu kona eta makumenete ni class chaku na cho kitana mbo bikiania so tona niyo kwaba ni monona Kasolo nzakaranda na yes kana asu wathi waku ona mabikange yata ula muthenya ona mukiu wethia Kasolo nuni poste iye kana wethia Stella Mengele nuni poste iye icho kyokia akili ni yako okay beki wewe twakuna wathi usu tukunia bamwe na John mbaka
Okay, sawa kunia wathi pamwe na John mpaka na yuethia na kunite mwi wa katatu neva mbesa na chela ni taito imwe na ndina sio completely ndina mbesa bandu mwendo nyolatia wathi usu ndina sio na nitele slingi ngili umwe ni hata ni vanumbata na nine sio kenilatia wathi ne kalata tanolwa niguo then ngayambe kio chama na kwa to bandu ngili na ila suwe suna kwa ngili chongoni jwa kwa hapa inete no ne latise wazu onetha ndina fair tondo na fair no boye kuboya ngili suwe mubuko ndikese kumyumya kindu ndo wathi usu nengoenda so no kia kwa chef ndamukonete simu na bikana mwe ni banza ambia nende shooting kamba yule ilo ndabya nuko kaikina mwe tuko mane Friday mbia ni sawa ano kia Friday aso banjo wathi wakwa mino so byambia apana lizi tu kunenge wathi una mukule nikiambia wathi ni ngui wase wanga wathi wendete basa amwe ikondo kwenda nyendia nuka nenuka on Monday nasioka ndana mbosio kabandu nendete kibalwani kwa mundu ni madam tundu nake munonenga ikibalwa na kwa TV yake na YouTube na kwa tena na wathi ulanjoni mpaka urelease ye no ni ekite ka video kathio kite ni audio but kwe ka video chef wa mwikeiye ila omandi sino yongo sioka kuka ndo bunendete kibalwa na manza ayufe ya wondete ilobi kala kayole ila bikia ni bingote mwango ni mwite hapana na kwa yuna ombikio ndo wiki mpaka ngo leja wendela na mwe inona ndo kontra ndo nona ka video kange mwikite kathio kitu ambia no nenge mbesa we ne kalonze nyetwe kala buno na ndanzungia kala ina customer ingi ambia yuko ko nindi tuoseka video neno kanye nathi na mina methenyeli nacio kaingi noka tuosakala jao kala ka video yu andi wakwa ya neti wona no mie thika noka bu studio ambia kana ndi tuosakala imagine tuosie na simu tuosa ambia ithu inuke ni minukilia na mwana kwa ndo athi ucu ngwenda uningacio okoba na nacio kiene kana bwa seuvia ni bwa mino seuvia bado ndanenge ambia ndio kunenge bado dino nenge mwanya wa release then wathanza tucu yu naenda mathikoni kangundo ninzi ani wambiye wathi umanye mwana nyingu wa wase wanga ipe bandu endete lizi na mwe amen ambia dumande ni mbeza sia shooting na mwe ndina sio ona kuweze ndina sio lakini ngayo wetu neno kweka chama na nyana thima thikoni ila wezi ongo ni I think wakeli wa chuma na postia ambia lizi no nenga mwanya release wathi nyana release wathi wako ta kawaida na mwendo mwa YouTube nyana tangu wandu na wathi wako numa mani share ma subscribe na my view anenye na kwa jama ndo angi ende within 4 hours wabiketie I think 75 na muthenya usu wathela then the following day ni we Mr. Cream weti se wathi ekia TikTok yes ekia wathi usu TikTok wathi usu wasembie nundu ona ndie si nundu DTV no simoneo ndiye se nyina konia wasimu na ndu mambo na nikala kayole na kunwe simu ni mundu efe bangolia lizi mambo poa ni wetu unaona una trend huku ama wewe okay by the mundu sina mvuo yangwa angolia lizi umewahi kuja hapa kwangu lakini unjawahi niambia wewe ni mwimbaji na mkwela ni nini ambia bu uko wapi na mami niko kwa nyumba ebu tembea mpaka Feva ukuje uone yu neke nosu na biketa kwa suna kwa maneno angolia lizi wewe ni mbaya yani una trend wewe ni mwenye pesa tu na unazungukanga huku ukifanya kibarua uweze yu nyene niende nosenga ayusu twa komana nake wambio mbingo ya nona viewers nimeana ta na ni second day ngilimwe siabi kasuongi kumela na inye kuma 2017 ndia ona imweta isu yani na sisi unaona ingilimwe na neki wasimu sumu bukwa na kile ndia neno ndo na bindia kodio bika weyo ona simu ndia ithumwa yambio kuno ikasolo yu kasolo kuba kuna simu isu na post kindu chuno na kwa na imeno kwa manyumba nendio kome kanisani na neyenga isuo ndino ko kwani na thina no ko kwitia kindu ndino ko lalamika no katuku ya metho imakwa metike ba mathambao ngwe ni mubea imagine kuma suo sumwe na wathi wasonga na wetu apyo undu kindu kiteza ila uache macha njiuza kibacha jitembeza usunonete kabisa. Wow. Mashabiki wetu wenda tafadhali ndio ya sokomana na wathi usemba baya account ni ya mundu kwitwa Liz Musasi nikendo isekwithia niwe bukesi wathi by the way na wona koma ni wathi usu na kuniwe simu mbingi muno nethia ila mundu kwitwa Cream weke wathi katika TikTok ni target na nduku ngewa tumanzie Liz na simusi ambe yokuno mundu kwitwa Steven Kasolo tunanene tanake ambia ni kumanze nikenda wise kwithia ni twa kusupport itho takamba na niendo kutabia wina support itu itho takamba kumo kamba ni tuku support mpaka we waitu numbelewa so
nini sila unokie ilo unokie wethia andu aingi ni mambe yokunenea nini sibe simu mbingi wethi to ikuniwa be andu tayari mambe yo kwitia collab kana kuenda tatendi ona be umo wangu ni ani studio niende no record wathi usu amathiko ambie enda collab. Yes, lakini waina mbongo na mwayu tui baiba andu twisopikanya ni na kunye ni wa Yesu na message su ni ya Yesu ni wasio su ni wake pa ikindu cha kwa in short ndio sasa ndu siene ngambio nengane producer ethe kabu okay na ndo inge mengulite collab ange mpaka ngamewi ate yona na soma i message su cia YouTube pe umona mbeye wana nda unywa nda wakwe kinilo noni wathi usu na igwa ndeto ciaguo ketha ni thayo na kende nywa ndawa na nukwikala ona be unge umongo ni oyu I think ni iliobu kwenyu mbea we ni mutabio londo tronyote kama maisha ni mabumbikete mudiano kona so wathi usu unai wakwa na buba ikindu cha kwanye so ni message ya mwene na bikani sawa byangu mokukonia simu maikwa simu yunde bidithumwa ni thakawe yo ni kazi ni wakwa mbea yundu twigie so ngo simu ndithumwa but ninga yuna bikase message yake bwangu mokutumia message lizi ni pole kwa maikuelewa pia alama takuelewa we unabikasia message nukuona mundu yu anata withi nani ona sielewi witha yu ni mashambiki ndo ambio mwa unabikasia message uko mwa okay sawa asanti umbarikiwe evil but ninabikasia message na wathi usube andu utethisia ona kwa isu ni story yake real we silite maisha tasu na ni wako atapinya mundu kwitwa Liz nundu wa masa ni ono masa masembangite umundi ukewa wine collab na mwini nini siainia inge mokambani nisibia ini wendete muno mokambani tuambite na mundu kwitwa Steven Kasolo wezi ni mwetanga aiku the rafiki wako tuindo nake muno be muthnyo moeka lukasia ngai antethia no niende kwina collab na mundu kwitwa Purity Kateiko Zipora Eric Wilberforce Musyoka be muthnyo mo abindesia yes na wabindesia kana waboya ngai muthnyo mo wese kwina collab nao okay okay pemo kandi kanne mawete nundu pemo ndo tatwethukia cia nao asu ontheni marafiki makwa iwe si mundu akwiana no asasia ome muthenyo mwe no nende kukomana na mundu kwitwa Wilberforce no nende kukomana na mundu kwitwa Mielo no nende kukomana na mundu kwitwa Evangelist John K na no nende utethia we nake umundu wane opportunity ukewa sakwa mwini umo kambani mwini wathi nake usakuwa u kana wenda kwina nao okay ebindela ne ana yule na ina mawisilo yuna nino ibayunga manyama mini wakwie ndi yutwesiana ndiwa pai utethio ngu bandu ekanga yo wetune ndesu ne Kasolo na Purity Kateiko yuma na imano kila pe wathi wa Kasolo waina I think wathi usumie I think ni 7 then 8 na thina twika ending girl so nye na tongozia skulu wathi Kasolo waini ase ona kutwika nina lilwe na ndo maito ndika thina inge no mse thina nene yeso wathi usuna wina every day parade so nendete Kasolo muno na Kateiko ula wathi wa mami munziai notao wake siambikane za muno ndo nathi form 1 natembea kilomita mbingi muno na inamba thisu sieile paka thiopika kula nendete so ngezo kulwa muthenya mwe no nini zina moni waje na noma kwizombana ngakulwa suwa mwe nambia namo yes mundu kwitwa mheshimiwa Steven Kasolo nitukwenda collab nitukwenda ruma manza nikendaweze kwithia nitu-organize collab mena mundu kwitwa Purity Kateiko nikendaweze kwithia ni maku support iwe se by the way the kindu kila fani ni on the ni makuma bandu betwa kitui yes ni seka solo yes so mundu kwitwa Liza timino kilelia utonya kwenda andu ala matusieisie mautethi ata okay kwa oyu ngona mundu ondethio kwikia wathi video I'm okay o video tu video yes video ne wenda video ya mbesa siana muona mundu asiambibia milioni imwe video ndiye makwino embathi nditongelelane sikire video shabik maitu tafadhali mundu kwitwa Liz Musasi nukwenda video nini zini mwikane sa so mweshabik maitu tafadhali edhawe mundu kwenda support kile tukano kakuya kwitu yani mundu kwitwa Liz Musasi nikenda wese kwithia ni wa spread ubo uno muthe wa mwai tafadhali mo kwatiba katika namba yaku ya simu neba 0704 04 57 34 masiokelelenge 07
04 04 57 34. Mashabiki maitu wenda unaina na mundu kwitwa Liz Musasi ni wakunenga namba ukegwa wiona mbesa extra ukwenda mwathima tafadhali mbaitu tu mwathime na ukegwa be mundu ukwenda utonya ukegwa utonya mungamia kushoot video simbwa mbesa mbingi by the way tafadhali no reach namba nisu yake nikenda wese kwithia ni mwanena alafu ni wamanya undu utonya mu support mbaitu akamba kele tukani kaito tuka support yei Liz uthukuma aba Okay ndi weta okay uthukuma wia wa muthemba mo okay kwa matuko mabita yuila ni tana namba kumya wathi usu na thukuma ibalwa cio bongwa ndi wanzo ndi weta nujone wia naze wathine ndi ku wanzo ndi weta uni bokwito nukuwa na thukuma ibalwa cio bongwa yes nao yituneno yitunena bado niende no shungulekana kwekia wathi usu shooting halafu kwina matanga maanti after twathikana une yuni bongo manya the way forward. Mashabiki maitu uketha wina wia ukwenda kuathima kele tukano kaituka kuyo kambani mundu kwitwa Liz Musasi tafadhali kakunie namba yako ya simu nikanengane tafadhali mukunie simu munenge wia iwe zinu kwata wia mwingi we kwata mawia maingi wese kwithia na wese ani we withi wia wao na ule othi wao nene sinu itho kuniwa simu so tafadhali mashabiki tuma ndiye mundu kwitwa Liz Musasi wia nikenda wese kwithia ni wa support family yake nikenda wese kwithia ni wa support ni wongamia musi we nyake nikenda wese kwithia ni waendea na uspread ndeto ya mwei my sisters maku na my brothers maku oyume class yake anata pai mundu munini kwito okay ninye mko wate wanikeli tukera faith wa mo ni mutwae okay then last born witu weta wa John kala pipeline yeah so ni mamini school Wow. So mashabiki maitu tafadhali edhabe na any support ukwenda support mundu kwitwa Liz tafadhali semba mukunie simu kwisila namba nisu wa munenga bau ni mwitha munena nake ila itawa direct ila itawa one on one nikenda wese kwithia mbaitu nitwa support keli tukano kaito na pia collabo mundu kwitwa Steven Kasolo mena Purity ni tukwitha tumu manza nikenda wese kwithia nitwa discuss maundu ele atatu kuhusu collabo yenu na mundu kwitwa Liz Musasi so Liz tumino kelelia be mundu weselie maundu maingi tasu weselie na be mundu mpaka muthenya wa umundi weselete maundu maito muno mundu sutono mutabyata mundu sundonyo mutabya ngamuya nenda unena na ciana ndiwa mundu kita already na chongoni na nini si undu mundu wigwa nenda muya okay ni sawa no with the winner thina mwingi ukilitola neselile na nendo matabya ngamea isune ngosi ukukita nesia ubike balanga yukwenda na ndisi wakandaza ingi chune chao cha kukilila uinganisie muingo yongi wendete so by thina permanent na by thina mubande kwa mundu thina ndwingwa mei ukegwa ati mbewe ni athina twabanda kwanganya no ukameano ukegala mei ikekala buno sekindu kila kithugu no teme muti na mei kae maguma thina ndwingwa mei by thina wingwa mei na Yesu etha na thokie kwa Lizi atuma Lizi amanyika ukamba wonde by musi Yesu utathoka imagine baimo kwito bainge itina baimo se Yesu lakini Yesu anathokie ku baimo se Yesu utathoka wetha wina thina eyumisie na maua ngai no mubo Yesu ona one by the mu wakatano na bikse yake 18 ndi thina kuma mami witu etwa ni boyete munonya ni muboi undu batonyekana ni nendete ngai pyu na ngo yakwa lakini miaka 18 ndi thina miaka 18 batindia agwa ngo indi finally ngai no nathokie kwito. Amen. Mashabiki maitu isu nindetunzio muno siakuma balabe mundu kwitwa Liz Musasi yani aende ono mudhuthia aende ono mu encourage mundu with esilite mundu maingi so tafadhali mashabiki maitu aombe nitumwendete pio nitumwendete na ngoimwe nundu ni mwese yani tuitonya mutebo mashabiki maitu so tafadhali tu support mundu kwitwa Liz Musasi baya katika YouTube channel yake tu subscribe na muishare wese kwithia keli tukaraka itunika atetheka na kindu kila ndo kwa device mundu kwitwa Liza ila mweyo kwiso kwa mucha ukwiso kukilia tafadhali stay humble izinio ndeto ila ndo nyokutabia mweyo ilo kwiso kulilikana nundu mweyo ino kulilikanite na mweyo ino kulilikana tafadhali ndukatate kwechanganisha ikalio mweyo wetha very very faithful na nukuona
maundu maikalanesa so mashabiki maitu nunu wa masani we producer wakwa aimbia masani mathela so twendo mutila bauna tukwasia twakomana I mean mwe atunenga kwitha bamwe nenyu okwame tukende tukwitha tuyuka tafadhali etha ndo twatire baya katika social media handles no twatire baya katika YouTube, Facebook, Instagram, Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personal mwendo batia baya katika social media handles nitawa Robert Mwe tafadhali etha ndo subscribe ite account ina EKAI TUNEENE semba bau subscribe nigenda isekwithia mbaitu anytime to upload a new video uketha mundu wambe kukwata notification so may God bless you, may God bless company. May God bless Kenya as whole. God bless you. Cheers.